Kakunhon ki jat benriu karbi ki basong basa ah Meghalaya ki bayo ji thu kum ki riulom mikir boy lingba ka all Meghalaya Karbi Association ki lawan ban ai ka jingkersan ya ka jingyaki dawa penbet ya ka reservation policy ka balalam khmat do president ka Voice of the People's Party baru MLA ka nongkram uba Arden Miller basayumon uba Arden ula shim da ka sin jaman sat ngan klembu por ban penbor ya ka sarkar ban penbet thamai ya ka policy na do ka arpulai tre ujamang arja arpulai padula ong undang sat ngan lada ka bami na ka jing yakran bat ka sarkar ka lifeway tre ujamang arja arpulai kam ai jing hun ya ka jing dawa ka parti to nakaleng jongi ka all Meghalaya Karbi Association kabadon headquarter hang taimwa Johor district Nongpo dengi kum kaseng idon barok office beral isim kia halor kane kabanta nam taka reception policy ka sarkar Meghalaya ka ba ajab sanpusnem ka matla yang negar kom trekam jongka kumta ni penpau ru aja skau kia ba ni kershan nadu ka donot bat nansim ni kum ka jai bendu karbi orang hapok Meghalaya ba hamtam en amta kun semla nakalawe jongki kalong ka umdum hak ini snem kipor balalino dermen ba na preng hapok khasi jantia kinong mikmat jongi MLA lai perungun kinmi sakmat ban ai ka jingkersan ban yakren ha assembly namanta banwan ra yang neka bill reception bill kenang ba ikun semla bat nam ta kalawe jongka jela kan long kap itnat bat ni kermenru banang ne sakmat kane senjam ke ba iba Arden ke bala yalam kmat ban satngan ndre ngiru ngilalong ban satngan lang iki nang ba kajeng mentoy namenta ikun samla namenta ka brih nyau trep hi beroi kan long sisa ka benta ka bakrau kan long sisa kan pan yaki ban la ban kersan namta ka reception kalong padon kam namenta jongi kum kiriulung di tribal kebadan hapo Meghalaya tangki Besu kumu sekretari kai ke bawah kita tentang kai ke stand jongka amka habai dei begini cindawa baik ke reception kumah ni kene presiden bermbak ni bajun ronghang akum sekretari jongka seng all Meghalaya Karbi Association dagi jing sukhiya juan mendersni man kershan man amsem yai ba arga halor kaji penbai jaga reception polisi te lada jabangila ya kene mut kaji mentoy nak benta jong ikun iki jong but ni nak liang ni kershan pura apa dia benda sing yawan katok ningut regindang yawan but menin menjusunu gidan diperlok di belawan ini song ni but nang mismat ni nak liang ni nang yawan but kum kadak kajing buram but kajing new jai sar iba Arden wi jongi ni nak liang kaseng all Meghalaya Karbi Association nilai kaspong kum kata kajing na kaliang kajungi tang tak